Yes, muraho neza nshuti za Ruta TV 1. Reka dutangire tubakira mwese aho muherereye tubabaza ati ese muraho mumeze mute, mumeze neza, murakomeye? Aha twebwe hano Kampala navuga yuko tudakomeye, tumaze kwakira inkuru itari nziza muri uyu mwanya. Reka mana yanjye noneho ndi kubura uburyo mbivuga. Birambabaje bigera ku rundi rwego, noneho numva n'umutima ugiye guturika. Aba ni abaturanyi bacu hano Kampala, turaturanye. Pastor Muzima muramuzi, ndetse n'umugore wiwe n'aba mana yanjye. Reka duheze cyane pole kwa Pastor Muzima. Ni ukuvuga ngo ibintu uyu munsi bigenze ukundi, ntabwo bigenze neza uyu munsi wo ku Cyumweru. Amakuru rero uburyo bimeze, gusa buriya bazavuga ngo urupfu ni umwanzi, ariko ngo ni intumwa y'Imana, ngo kandi ngo izirukoresha kugira ngo itarure abayo. Izi zari imbuto zereka Imana izitarure. Buriya buri wese ntabwo ashobora guhinga umurima wiwe ngo azareke ngo ibigori wenda biborere mu murima kandi byareze. Urahinga, warangiza guhinga rero, iyo wejeje ukaja gusarura, warangiza gusarura nyine ni ukuvuga uba warahinze warejeje. Niyo mpamvu natwe abantu ku Mana turi imbuto ziri mu murima. Ni ukuvuga ngo Imana rero iyo ibonye icyeze, wenda hari nk'igihe muzarebe buri muntu wese iyo yahinze umurima, ntabwo ibigori byose byerera rimwe. Uza usanga ikigori kimwe cyeze uyu munsi, ejo wagera ku kindi ugasanga naco wenda naco tikirera, kandi byose warabitereye rimwe. Ariko ugasanga kimwe kireza ikindi ntabwo kirera. So nshuti za Rutazunguzwa cyangwa Ruta TV, mureke mu isi twicare turi nk'abagenzi bashobora kugenda umwanya n'umwanya. Muri iyi si tuyirimo tutazi twese ngo isaha ni ryari. Buri wese agomba kwicara yiteguye yuko umwanya n'umwanya kamubaho, cyangwa se yakwitaba Imana. Muri uyu mwanya rero Madamu Muzima amaze gutabaruka, yitabye Imana. Ndaheza abantu bose pole, inshuti n'abavandimwe, abamuzi ndetse n'abazi umugabo wiwe. Umugabo we ni umuvugabutumwa cyane, arabwiriza, ni abakirisitu bombi n'umugore wiwe cyane. Aba bantu ni imfura, mwumve ngo imfura ni ukuvuga ngo niyo muhuye bakwereka ibyishimo. Iyo muhuye ubona nyine yuko muri bo ari abantu b'abakirisitu ba Yesu bibereye aho ngaho. Kuri uyu munsi rero naheza pole cyane abantu bose, cyane cyane ku baturanyi bacu ba hano Kampala. Abantu ba Kampala ni mwihangane, mukomere, ni mwisi birashika. Isi twese turi abagenzi, ni mukomere mwihangane. Amakuru rero uburyo bivugwa, duhawe n'amakuru n'abantu batari bakeya batubwira, bahuriza ku kintu kimwe. Baratubwiye ati twebwe uyu mudamu yaje gusenga kimwe n'abandi, kandi yaje gusenga atagwaye. Ati yari ameze neza, atageze mu rusengero bagira gutya babona. Ati umwe arambwiye ati igisirimba cyari kirimo, mu gihe bari gusirimba agira gutya babona nkaho mbese mu gihe igisirimba kigitangiye, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo wenda nuko umuntu yaza asirimba wenda agwa hasi, oya. Iwe gusa bahise babona mbese cagiye nyine igisirimba gitangiye, abantu bari kugira babona nkaho aguye. Noneho abantu batekereza ati ashobora kuba wenda ni muzunga se, wenda hari nk'igihe umuntu agira nk'ikizunguruko, wenda wari uhagurutse ugahita ugwa hasi ubwo ngubwo. Ni ukuvuga abantu benshi bahita batekereza ati wenda kiza akantu kabaye, wenda abantu bahise bamufata. Ati bakimara kubona bigenze gutyo bamufashe bamutwara ku bitaro, baramwirukankana. Ati bakimara kumwirukankana bageze ku bitaro baramuvura ku bitaro, aguma iyo ngiyo. Abantu bazi ati wenda ni akantu gatoya wenda kabayeho, kataza kuba ikintu kinini cyane, katabyara ikintu gikomeye cyane kuko umuntu yaguye. Abantu baravuga ati wenda yahwereye, kandi murabizi ko guhwera ni ikintu gisanzwe ku bantu benshi. Nyine ugira uki ukabona arahwereye, ariko mu mwanya agahembuka kandi agakomerezaho.
ni ukuvuga abantu nyine bagize ihungabana ariko ntibama bavuga, ntibamagira ubwoba bwinshi batekereza yuko hari ikiza kuba kibi, naho umuntu kumve hahandi yaguye cyagiye hasi ubundi birukankanye umubiri gusa, naho umutima wari wigendeye. Umuntu yari yigendeye mu ijuru, yari yigendeye mu ijuru yakoreye. Ni inkuru ibabaje cyane, twese ducitse igikuba, twese turababaye, abantu twese tubuze icyo tuvuga. Gusa icyo navuga ku bwanje naheza mwene data Paul no kwihangana, ibije mu isi twese byose ni ukubyakira, niko biba byagenze, niko Imana iba yabishatse. Kandi buriya buri muntu wese, nta muntu uzapfira umwanya w'undi, ntibibaho. Umuntu wese apfira umwanya wiwe. Iyo ugeze umwanya wawe, iyo ugeze Imana iragutarura ukitahira ukaja kwiruhukira. Ndabizi yuko abantu twese ba hano biratubabaje cyane, nanjye ikiganiro kugikora ngikoze bimbabaje. Impamvu tukora ibiganiro bene ibi ngibi ni ukugira ngo tubwire inshuti n'abavandimwe, hari abantu muri iyi si ubu ngubu, kubera ko abantu twabaye kure hatandukanye kandi tutari mu gihugu cy'iwacu. Ubundi muzarebe buri bihugu byose, uzumva ngo iyo hapfuye umuntu baramubika kugira ngo abantu banamenye basi yuko umuntu yapfuye, byibuze bazanabe mu kiriyo ciwe. Abantu ntibakumve gusa ngo yarapfuye, biba bibabaje kumva ngo umuntu yarapfuye utarabaye no mu kiriyo ciwe mwari muziranye. Rero iyo bigeze hano, ni nkayo radiyo y'igihugu natwe tuba dufite, nkazo radiyo z'igihugu cacu natwe twavuga Abanyamurenge. Mbese niyo ibishinzwe wenda gutanga amakuru, ivuga ati mu gihe ibintu bibaye muri karitsiye mutuyemo, mugomba gutanga amakuru kugira ngo abantu muri iyi si, abantu noneho twabaye abantu bo kwihugiraho. Uri mu gusanga, si no kuvuga ngo kwihugira, abantu uri mu gusanga ubuzima bwaraducanze, ugasanga kurirukankira iriya none ni Mana yanjye. Ariko iyo ubonye nk'aya makuru ukayatangira igihe, warangiza kuyatangira igihe, ayo makuru akaja abantu bakayabona, abantu bakamenya ibyabaye, biba ari byiza cyane kurushaho, kuruta kuvuga ngo abantu ntibamenye icyabaye. Mu gihe inkuru nk'iyi iba yabaye, muzarebe mu bihugu byose inkuru y'umuntu wapfuye iratangwa. Nza mbona abantu benshi batanga amakomenti, ese ko muba mubizanye kuri YouTube bimaze iki? Ni ukugira ngo abantu bibagereho, baza abantu bavuge ati wenda kanaka karapfuye, reka nzabe basi no mu kiriyo ciwe. Uyu munsi rero twakiriye iyo nkuru, iratubabaje. Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ibabaje kubona uyu mudamu. Ni umudamu wari ukiri mutoya, ufite ejo hazaza hiwe heza, ufite kuzagera kuri byinshi, kandi yari umuntu navuga yari intama y'Imana. Ni ukuri buriya abantu benshi timukagira ngo wenda ngo tuvuga umuntu ari uko yapfuye, tituzahamya umuntu akiri ku isi. Wenda biragoye kuvuga ngo uje guhamya umuntu akiri ku isi, ariko ni ukuri uyu mudamu yari umuntu mwiza birengeye kuvuga ubwiza bw'abantu, bwo kuvuga uburyo wamubonaga. Yari umukirisitu wujuje ubuziranenge. Rero yitahiye yigendeye mu ijuru. Muri karitsiye dutuyemo rero, reka nyigarukeho, ntabwo turumva inkuru mbi kuri uyu mudamu, ntabwo turumva inkuru bene izi nkuru zigezweho muri iyi minsi, ntabwo turazumva. Reka muhamye mu bafana banje nk'umuntu w'umuturanyi wiwe wari utuye hano muri karitsiye y'iwacu. Sasa uzugira wicyo kumva wenda ngo uyu muntu byagenze gutya, nawe yakoze aya makosa. Ariko uyu mudamu twari tutarumva ikosa na rimwe gutya mu muhana w'iwacu byaba byamubayeho. Aba mu muhana ntuyemo, niho nanjye mbamo, niho dutuye, twese turaturanye. Navuga ko muri Kampala twese turaturanye. Rero iyo iyi nkuru ibaye
wenda muhita mumenya ngo kanaka nawe bigenze gutya, ariko uyu mudamu nta kosa na rimwe nigeze mwumvaho. Ngende umunyamakuru nza mpabwa amakuru menshi y'abantu benshi, ugasanga bampaye amakuru y'aha n'aha n'aha, aba byagenze gutya, aha byagenze gutya, ayo makuru kabisa akangeraho nkayumva, ariko sindumva uyu mudamu, sindumva muwi w'urugo rwabo ari umugabo we, ari umugore we, reka tuvuge n'umugabo wiwe agihari, ari umugabo we, ari umugore we. Uru ni urugo rwubashwe, urugo rutunganye, urugo ruzima, urugo buri muntu wese yakwifuza kuberamo umushitsi, urugo bishimira abantu, ni abantu beza beza cyane. Rero tukibaza, ese kuki Imana iyo izi ireba ba bantu beza, abantu bakenewe mu isi, abantu bakeneye kugira icyo bagezaho abandi, kuki Imana iyo izi yemera kuvuga ngo ari bo bagenda? Ibi bintu noneho ni ibintu biba bitangaje. Imana nayo nuko tutagira ahantu twokayibwiye ese Mana we, kuki kino kintu kiba gutya, kuki kino kintu kiba. Ni ubwa mbere nkoze ikiganiro mbabaye muri njyewe, ni ubwa mbere nkoze ikiganiro numva ntishimye. Mpamagawe n'abantu bambwira ati, kuba uri hano, inkuru zibaye mu muhana ugomba kuzishyira hanze, vuga ubwira abantu yuko umuntu yitabye Imana, abantu bamenya amakuru. Hari igihe bamwe baba batagiye ku ma WhatsApp, abantu benshi uzugira kuri WhatsApp, kanje noneho na WhatsApp nyikoresha gake, mba ndi kuri YouTube sometime, kenshi mba ndi kuri YouTube. Noneho barambwira ati, duhamagarira abantu ubabwire bamenyeshe yuko umuntu yitabye Imana. Reka nsaba abantu batuye hano muri Kampala ndetse n'abatuye hirya no hino ku matelefone, ubu byaroroshe, ndabasaba guheza uyu mugabo ihumure, ndabasaba kugira ngo mumuhumurize, abamwegereye mumusure, abamwegereye mugereyo, mumurebera abana, mubahe pole, mubabe hafi, mubiteho, mubakomeze, ababegereye bose babakomeze. Biragoye kubyakira. Ni itangazo nanjye ngize gutya ndanaribona, mbonye itangazo, mbona abagabo nk'abangaba bampamagaye bampa amakuru, bambwira ati uburyo yapfuyemo bose. Itangazo nabonye ku rubuga ryatangaje rivuga kuko yitabye Imana muri uyu mwanya, ariko ntibavuga ikimwishe. Nyuma yaho abantu bandi barampamagara, kandi n'abagabo bakuru, barambwiye ati kora ikiganiro uvuga kuri uyu mudamu ko yitabye Imana, uvuge kuko ikimwishe ari ico nyine cyamwishe, ari cyo uvuga. Barambwiye ati ikimwishe nta kindi, yari ari mu rusengero, ageze mu rusengero aba ariho agwa, akihagwa bamwirukankana mu bitaro, ageze mu bitaro niho arangirije. Gusa apfuye urupfu rwiza, urupfu rwo mu rusengero. Umuntu upfiriye mu rusengero apfiriye aha. Iki ni ikikwereka umukirisitu nyawe kabisa. Noneho nigeze kumva undi muntu, mama wa uriya musirikare wo muri Kongo bita Masunzu, mama wiwe inkuru yiwe aje gupfa yapfiriye nawe mu rusengero, niko numvise. Kandi ico gihe nanjye nari nkiri ruguru, ngo yari ari mu butayu cagiye bari gusenga. Kujya bari gusenga, abandi banezerewe, bose banezerewe, nawe yanezerewe, bagire gutya gusa babona umuntu aguyeho arapfuye, yigendeye mu ijuru. Rero Mana yanjye, urupfu ni rubi, ariko kandi hari ahantu noneho twese tuzapfa pe, ariko hari ahantu kabisa uvuga ati nimba mpapfiriye aha hantu harubashwe kuruta umuntu wapfiriye muri Yeme. Mbabonereho kubibabwira bene wacu, muri iyi minsi dufite ikintu cyitwa ibyaha,
abantu barimo, ese uri mu gutekereza hari ahantu uba wagiye kwirirwa wohapfira abantu, uzi ngo watwihishe, wagiye iyo ngiyo, wagiye hehe na hehe, ese hari ahantu uhapfiriye, wibaza iyo ari iyihe shusho yaza, hari ahantu uba wagiye kwirirwa uhapfiriye, ni iyihe shusho yahazira mu bantu. turababaye kubw'uyu mudamu. Ni inkuru y'incamugongo, umuntu wese wari umuzi nakomere yihangane, nta kundi tuzamusanga, iwacu si mu isi, iwacu ni mu ijuru. Murakoze, twari turi kuri Ruta TV 1, umunyamakuru Rutazunguzwa.